Ghana this my Ghana TV for so far Adwenepahene aka Nkrataa King Kong aka Fukin aka Bema yemfa ne yere anim enyefam abusua eni de kwa so ba so no ide no share video no eda ma yesa pepe se de be adan de video bi aba wo so wonsa be dey wo so wonsa ebeka sa pepe ai to ba so no ide no share video no eda ma ye na ya tena ase ai na bi ka se okoto sa abo bi tiru nua bi so a ka kire ne se he abo asole yeso na men kan kire ne se won sole ne so efriso free no so a wode beba wo so kwasia ne si ode ye no na nyami o ode ye me na ye ode mo share na mo like ode bia ye wa na fe na wo besu bofo nim so ba wi adotre anko hunu hu ye abro so mfaso no onya hwempo na wusunya fe di ampa kakra beso ani no atene ya odi bi bayaw na wahu nahi tititi kakra beso ani no atene ya upika odi bi bayaw warm up no ngoso sa warm up no ye de enkoso ensem okrom sa pepe se ba bia ye yadru no ye yadru deadline say ye yadru kofie na kowu ye yadru kofie na kowu yes se wo se waso odin a na se wo de wo ye stubborn a Adwenepahene be kire wo se next time no wo de wasem efo afoforo a na de be fam mfikira na wa ye steady abaya we me ba bonten ebete ne woni bebre kika se bebre kire no se ne nkrofo na group no akohyemu na omudidi matem no omo nye careful no munya ya atendidi na omo de omudidi no me kan na busua ofa na agro na ne de yini di Adwenepahene atem yini di matem na atemde na yini di me no na se ono de wa fili bi ye ayi wati ase and a man ya we say me pia bonten a nobody can stop me no obi ant me the end stop Adwenepahene na let the way nipa bia am said that bia obustu no ho wo ye no ho me ye Nayas ne ba be kire mu nyoma 1 or 2 bi ye free saa we so a de beba bia ekofie ko ye free we say so a de beba bia no de ekofie na ko so ati ase de beba bia ekofie na ko aha yes we warm up yes obaso anu ade no wa share video no ede amaye se de be ya ye betimi start audios upon audios no ati ase ne be ma mo be 5 to 6 audios nese dia kan de ekofie na ko ho de ye duro wa hwe obi abeka se ish na say abaya we otimi asa de no ye duro sa deadline so ekofie na ko yes to say we say ne de me ba me de me evidence upon evidence am da ba bonten because all say we ask no say what now na say oya won say wani ate a o ma ponche ache say da bia yon say wani ate a oya de o ma ponche ache an tabu so mo share video ni enko say pepe Adwenepahene atena ase mo kan che obi asa Adwenepahene ade atena ase ti mo share video no ne yemfa nkrataa anya de emra mame odo na say wada fokus aso ya ho ya sa hwe na ho ya me se me to na me no fu na ni brama na me come for divine pills ema no se wakwa kwaji bio the divine pills oda ba no na wada fokus akwaji bi se no toro no fa bosa no hu se ne no fu ne to na ahyehe because there be no complain so opoto no fu ni bi yo and the divine pills na wada fokus ya na de why kwajama na ni breto etwa wo ho no ani na ebusu ya ka fu divine pills amamo na de wo krampo ne se divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo ho mame stretch mass wo ma ho mpungu so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be kwa anu aso be beki TV Adwenepahene TV wo no fo no so e be hyehye no wa wo pe no fo akese wo no fo no ye te se medie di bi no wa wo pe to akese no divine pills e ye bue eni akwa me madam mame na no wa din say odo na me nye din say adentia mi ko me sister fie ni tiri hu nyina ni mo ni na kuku wo sister tiri hu kuku
eno na ye odadwene no aye me dadwene David man ha ho kra mama me kafo hair TLC amount hair TLC or UK me say mama wow tiri wan kukuo se me say kra da emrafo kra be jemma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagui the way video twagui on enku no no mda ye nwina se na ha sa no obu natural hair me ka se utiri nya popo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto health TLC we ma utiri nwina se na ha so chen ye enya mintumrika enya mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gusu no me abusua worldwide be o me shipo da bro the nyaso be ba Adwenepahene TV na se be ki TV obenya this sai pepe abusua obi a share video no mo share ne enko mo share ne enko expose time maka chem sa Adwenepahene metena ase no matena ase oba so no a share video no ase ne stars e da support movement no sai pepe mo kan kira na ya ase se baabi odi no ko wura ro kra na ma ne ho asan ye himo yes ena wiase se won sa hye obi anuma ana se wo ye ade na etufu na se wusu wunti a okwa anti ade abaya we aye no se ono no de ono wo ye ono a ono anu woga obaya we ene bema bia obetene bia no o make sure so be record bema no bema ni sisters na omko sister close pass omko kasai no ebi mu ne kasai those days no record omu nyina oye dai o record omu nyina ama saa ne woni nyina no e wo makache ye be boni nyina so ate ase e ho no na e fre no kofie na kowu no ene kofie na kowu ne bema ne na ye mu ne bibia na e be kan akache no ene evidence upon evidence a ono angasa frɛ me ene be bia de kito bi so akyerɛ mu amma wonu sɛ tama ono angasa ye de e frɛ me na o ka kyerɛ me sɛ bema no e de different number afrɛ no nti men call record ma no nti afrɛ na me be kyerɛ no sɛ ono angasa krampo esa ma me ye recordings wa abro ne bema ne gina phone so tie e ho na me se enaye mu nsɛm no ye de epiepie mu no eno de o ma me angasa na me ye sa recordings no enti ye kana yase na yase a mo no mo hyɛ nim no because e pa na obɛbɔ me no na nkɔbɔ me pɔbɔ pa ne sɛ sa tam mo sa audios ni nyina na me fa ngu bɛma no anim ase na me so me nya asafo nti no sa tam no me spare sa audios ni nyina na me se me nye de me mmɔ me to me bo ase sɛ me mmɔ sa audios no na me repam no me satai de abo sa audios no ene ye se la nye de enche bebre ene ye ba no for audios upon audios what ase to ba so no ye no wa share video no eda ma ye se de be ya dan de video bi aba wo so nsa be de wo so nsa be ka enti no mo me hwa ade ne ye ntwe eduru ba bi no na afa de ye se nso ta apon chena wo je wo se de be mpanyifo ka no na se ma pa ba na se asa ade na wo ye na asa wo da ye tuamu da too much because the way na no make eko no na se anu aye den nti na se asa satan na se be ma na be mmobo nti na me pese me entertain eye na ya ase biem ho na ya ase o kyerɛ me na me mfi no o frɛ me na me mfa nti me be me se me ignore wa sa na me tie o kyerɛ me na se me mfi o frɛ me na me mfa sa na me de ne maame ese hunu se abrante na ngasa no onye ready say woni me be dey e be fine because me no nante me study no ma 1 or 2 be dey e wo ho ene no ye ne nipa nante so many years ansa na why dey waka se utwa na bo ana wu se no be dey e wo no ho woni nipa nante kakra no hu se be boa wa na asa nye dey e moa timi hu ne nioma na ase wo ye na me so da be still na no obi a be ma no ya for so asa ko be ma no fie die enka e ho de ka nu kwa so frem kwa se me record ma ke ho no da bia no na wa ye dey wa start ena Adwenepahene ena be ma nti be ma ne frɛ na on fada se ko safu tie mi a onti ne yi eduru me bia na wo frɛ na ya asa first one won fa second one won fa agise na yas eteme menka me na wodi matem no because our time no nipa no de ne phone air record na nipa ne ni ho ti gise otemenka o se bra o frɛ mi o no frɛ mi no ma anye dey ma mfa nti we de wo se frɛ mi nti bra mi so ko record enti ho no na me de phone no ekoto dem na me gya ho na me ye de me ye omutimi kasa nti me phone no so de sa audios no de se chabam ene enemu asem se ho na me se ye frɛ no kofie ko wuto bi ade bi so akyerɛ mu ne na ma wonu se na yas na ngasa efrɛ ne kunu frɛ na o ma me so me kwan e ma me so me recordings no nyo no nkwa na record wo ne phone so de bra mi o ebi wo ho a wo frɛ me
sɛ me record ɛma no na Nayas o ka sɛ me record nto no na me record ɛmfa nsoa ana me record nkɔtɔni ana me record na me mawi ana Nayas dey ntira ka sɛ me record because atam no wo sɛ me record bɛma no ɛne wo na mmɛbɔ na bɛma na ni mu ngu ase na me se dabi na me twɛn sɛ wo wobɛtwe oti daache tam na Nayas bɛma no pam wo no a okoye case to no so no bɛma no ɛyɛ na adwene sɛ bradam kotwa case nim ho Nayas yɛ na adwene sɛ ongotwa mu ne ngotwa mu kyina because bɛma na yɛ na adwene sɛ opɛ ɔde Nayas no ɛkɔ police for no kɔ daada Nayas mbɛtini nyina ne na owie a ɔde Nayas ɛkɔ Ghana Nayas no so te Ghana na live better life no Nayas no te Ghana na so live better life no afede ɔno no suro sɛ bɛma no ɛde ɛbɛme deport no na kɔ Ghana na osuro sɛ bɛma no bɛme ade na kɔ Ghana Nayas ade na obi a so te Ghana na live better life no de esidan sa afede usuro sɛ bɛma no bɛme ade akɔ Ghana na akɔfa normal process ɛde aba Abrokyire maka atro sɛ me Adwenepahene no yɛ fami ni agro de so yɛ no sa na wi aso bɛyɛ because mahunu sɛ wonye nipa apa wonye nipa bonfo wonye nipa bonini wonye nipa mpo ɛsɛ nipa gyina wachi so obi ka asɛm bi ɛda ma wo because wo so bi di wachi a ɛba yɛ ɛna meni sa evidence we nyina na Nayas nka nne no kwa amanfo anyame yɛ sɛ di matemu ba me no ye fami ni agro 1000 years audio sukura na Nayas metu akotwe e de aba saa na mete ye fami ni agro o se na awia mbebo audio bi kire wo na wonim da se saa audio no mikuta na wonim da se me o saa recordings no o se unexpected nko besi e beta na platform no so be jimi ye na no na mtwe saa audio na mede bai enti na fami Adwenepahene no Nayas tam na ochobe na wunyame na wode nam se wo na wugi no ye no betie waso masem se na afrede utisi me yere fon so me yere na akire na wo send audios na ada bre me yere se kuma me send audio yo na fama bo kire bra tie. Good afternoon, mommy. I promise to say bra any me man obi ahu ye lovely boy nana tim catch ni phone into fache me why Cement monka. You see the phone. To fetch me pa. You send the audio be a man our body at bra. Why? Okay. I know I'm nana. Kiss ne pega mami. My lovely boy. Why? Okay. Nana na your lovely boy no. Ene de udidi me back to an atem. Ene de drag udidi me back to an atem. Nayas. Ena maka atro se nyame ofiri onyame oboso bo asase obetua okayi pa because uye nipa boni ayefo papa obi obetumi ekoma o social media na oji ofiri wo ya omu no enne no chese wo no wanye ba bia ye de agina na ba bia wo sa akonya agina so krampo de wasan ase wasem wasan de wasan ase wasem kra matemecha mi rama wasan ase wasem because baby a just say Nayas e hotro e say baby a dru ya bobo audio sunu bia baby a dru no ye wie na e free etene ko no e kofie na kowu e ho de Nayas e ho na beto kakanka e ho na beto piga because me start ma de bia me abotre de e wo ho me won to boase e de e wo ho won say ma kire o say tam na me start say me ignore no e na start say o yes audio we de ma me yere Nayas sa audio na ye ma me yire no o se wa wo kare unim audio se sa epe so audio so na wo send ma me yire se won send ma bra na bra ntie no Nayas se unim audio se sa epe so wa sente bi Akuma. Good afternoon, mommy. I promise to say bra any me man obi ahu ye lovely boy nana tim catch ni phone into fetch me why cement monka. You see the phone. Bema no esizi the phone. Nayas, enam se oye stubborn woman. One for bema no enye hwinti no. One to na bema no esizi the phone. One to na bema no because bema no esensi bibi. Enwu se bibi ye de enkoye. Ba me ka kire eye ejasafo se. Won hwe Nayas ho yie. Won hwe Nayas. Relationship da one Abrante be friend Romeo.
Romeo no kosafo hwe ho ye pa e wona Nayas ne Romeo ntem meme mpo na won hia me da na me beye sa papa ne ma no mpo no on nyoma ekita me na ka Romeo no Romeo de ejesafo okote size nyina ekita Romeo me ka kiro ne okote size nyina ekita Romeo wokro po de Nayas ayo video wa oda no so a wode wa no ebutu Nayas wode wa no ayede ebutu Nayas a obo se po sa videos ni nyina no ewo ho me ka kirew ewo na me ka se kofie na kowu no videos a Nayas wona woda na wotafre Nayas nyina na wotonwom oba ya achemade oba onto sa anwom ne dade a ene ebia wonyi basa wato sa anwom ne da se abusa mo like video na mo share nenko mo like na mo share nenko so wato sa anwom ne da se oba ya achemade eho no Satan Nayas o record our first person be send akoma na Romeo to anu say e bon twem no utafre say ba first day na Nayas free emafie e ba ho no last one na obae na eno na chi uko Ghana ba na be pamo no na o frefre no Satan na me koma no also bae no sa na adana adwena no e de be na oyeye Satan na adwena so bae no ko kire ni bitters bi a wahye se akoto bitters abesi fie a obenom na watima din yie won se twetwa bitters ni bia akọ dem no wo de na waye mre enti de course bia wan hye da hunu ne sa sene ode ye owura no twetwa owura pictures no the same thing ko safo o videos nyina ayede e wo ho e ho na me se ye friend kofie na kowu ye careful e wo ba na woni ne tie no ho Nayas ebe kana no musembu ha wo se ko safo frɛ no na ofrɛ no no ka kyerem sɛ bra wasan frɛ mi o ɛhɔ no ɛna me ka kyerɛ no sɛ Nayas ɛyɛ wa wankasa wasɛm wa pɛ na Nayas on the recording there wa Satan wa record be man bebre ba Satan na phone ne kita no na amexe nti ho na osan ka sɛ recording there wa record be man bebre abro be 20 na me kwa na mesre na de be na be ba otirim sɛ wo betimi a record be ma woni ne tie each and every day e de be ne wo otirim sɛ be ma na sɛ wo record ne saa nti odo papa bi no hwan na gi okunu di a obeye saa recordings no momo ye hwe ehu ye sɛ Nayas ben wa ɛsɛ hwe ehu ye e wo Nayas ho wo ye bronsam ni ba Nayas wo ye bronsam papa Nayas no be kasa so nice me be born voice bi wa motie mo share video no ene ye hyeda nche because ye bo hottest audios na ewia e free chine ko ne kofie na ko wu na Nayas wo de wo ye oba Mr. Tikofie na ko wu na sa twuti memma double salansa e wo wiem Mr. Tikofie na ko wu na we de on say we crump keto empoi we pia bonte ba kumi no ukuma afo na twen ukuma afo no omo twen na Mr. Tikofie na ko wu na Nayas unya no ubeti ato na wa no twahuru say pop wonim nipa na odini di agro no wonim nipa na odini di agro no me adwepan ne wo chese oye jimifo se obedi me matem me wonim me so wonim me so awale ebegu enwu mfa me ho nkuma afo e na agegema ho me de mma ba ma na hu no ba akora wo ne tie mma ko safo buko se be no ko safo ko wura no ko safo mobo be ma safo wo mobo this time wo mobo me ka se be wo mobo osika mu wo mobo honhum mu be bia Nayas e na busuafo e de ko safo ko wura no ano edene ubete ko safo no mu nsem bia first krempo na no a suspect Nayas start say odi no Hamburg no nye no Nayas start say odi no Hamburg no enye ne ache but Nayas no de na me nya sa Nayas obi a utimi ka kire wukuru say wo de untimi fa na chida no e de na afa de duru ba bia uye no open e ma owura na obo patupa movement I don't know how to owura de be start kwa no di kan start da wo Hamburg wo. Oh yes small girl wo
Muntie, ude muntie audio we, muntie we. Tamla na Nayas Abrokyire Nkrataa na me wa chire ene me yire ya ka chire se wo mie be ma no na wone be ma nye de enkasa but Nayas na adwene nyina ye nkrataa asem oni do bia mako safo na adwene nyina ye nkrataa asem tu de muntie audio no As a lot checking me, and a fast for texting message. And they say, a texting, I may reply, no, and grab of friend video, so there's a recording. Friend video call. I may record it, so there's a recording. My recording be but when you say my recording, I recorded very 20, but because I'm nice, so very nice, that's the only problem. Yeah. I was say be man de oni be man kasa or recording there as or recorded be man wa recorded be man bro be 20 sa tam no na ne phone ba ko ayira nti na wasanya new phone ti sa tam record another bre nti we no so wa because be man no obi ani be man no problem and now because of nkrataa nti we say ntam so oni do e ma be man no was a recording there as or recording no record na bro be 20 na ono no de oni madwene a ekita no e free china ko Nayas ma manu mu nsem a na omobopo because of say be man no ba ko sensan nkrataa ni yi edama ni nyina ye be drop ni nyina free china ko say free china ko de ekufie na ko bibi besi musa ntie audio we bi wi a ne akoba bi a be man no ehu say Nayas empe no be man no tro letter e de ko efikasim se oba no ne to hu se oba na empe no satana be man na hu se Nayas astart e di no ho nketengete e won chen enti be man na be man empe se asem anim guase be benti ne ko du Nayas abusuafo anim to mo ye conference call na Nayas e record it conference call no ma no Nayas recording ko a na oti wiase na se da bia no wa ye wadwen se wani da ho a obi so eni da ho esne wo Nayas yanko and I mean, decided not to control. As a lot checking me, and a fast for texting message. And they say, a texting, I may reply, no, and grab of friend video, so there's a recording. Friend video call. I may record it, so there's a recording. My recording but when you say my recording, I recorded very 20, but then because I'm nice, so very nice, that's the only problem. Yeah. I say, justice for and I mean, decided not to control. As a lot checking me, and a fast for texting message. And they say, a texting, I may reply, no, and grab of friend video, so there's a recording. Friend video call. I may record it, so there's a recording. My recording but when you say my recording, I recorded very 20, but then because I'm nice, so very nice, that's the only problem. Yeah. I say, I was sure that be a mechanical credit to say me adwene for beef e ma me so say what starting as the beef e ba me so dia ene na wagina yi na why careful because me no I come with evidence montie audio bi wa say okay montie Nayas me kire wade wa ha we na kire se audio sa woni be ma na mo da nyina na bi wa na wokoduru fie okrompo atima me record ma wo wonya nkofie na ma me record ma wo nyina na betie mi bia de ketewa bi so wa se e da kire ntam se duru wa ekofie na kowu ha na Nayas start nye de en record be ma no e ma no muntie nto ofre me a na me se e bia ma e busy me ya ade nti wo dem de phone no kogu edem na wa ye de na omade omo nkomo
Yanko. Okay. Mati, mama nkode. Jina so. Wate? Wase normal call bi friend na normal call na friend na eye be ma na. Enu nti no menya dey. Menyina so na me call record e ma no. Ma me nkate no. Titoda bi krompo a ofra wase menyina so di na mintie. Enuoma eye de eko. Wo de san tie. Ti me Nayas unye obi a ese ka wokra betia me na so. Ai. Okay. Mati, mama nkode. Jina so. Eti ha no na se me the phone no e kodem akwa akoto dem eno no. Yes. Me the phone no kodem akwa akoto dem no. Recording. Tino. Muntie. Adwenepahene call friend no. Okay. Aha say yebeto audio no so ha say na saatam no ye ne Nayas akasa say bebe aduro onye de won kofie bebe aduro onye de won kofie tina ase Nayas ne mu emu de ene de say be ma nimpo e frɛ no se won mrefi but be ma ne frɛ no bia no wahyeda eye no sa ase won kofie nti wo de mu ntie ya ko kofi safu na me ya do ma e chan point juma no aba be bia no passport no aba be fine se be bo awo dia fine I don't know if you was when me take it out and you was I don't know if you was how I catch no, so I should be proud. How I catch how I was so born for you, but I was sad here, but before DJ. But I never win come on and the education and send me some power back. And China Wolf, when China Wolf is bad here. Nana, I saw what you must see. I saw what you must see. Can they come in and I saw what you must see, Nana? We have Mikuno. That's what we hear it. We didn't say, yes, you know, adding. So, and say, I saw what you must see. I saw my before. Abusia what ono no de ne de o se de esin tam na one be ma nya encounter na be ma na eye de e ka so won frifie ono no ese ye kan asem ni nyina wie ya me sopa be ma na wie ya me ka se wonye de onko fie a ono age tum se obekɔ fie no ana wo se be ma no enkrokro no but also na anu na Nayas ne kokodi no ho me ba bonten ebe defuto bi beto ne naso se menua ba so kan nyoma bi a first na se be ma no enye den fa nya wo na enne ese wo ye ne 10 times ede ma be ma no wo so enne ese wo so krokro be ma no masa be kan nyina ni o enna afi de nkobesie mo epiepia Nayas kodina tem Nayas betena ase bedi ma tem de me maame ebe twa me mpo a
eno nkonkoda owie ya osan de me yere bedi matem bedi me yiratem na Nayas wudi matem no ofise me small boy on wudi matem na won krofo di matem koba cho no na wunim se ukuta me kete na ka cho me shede unse na me biebe no bi so na akyerew na mama obi ahunu se me ka se wonu ukru na yemu wangasa na ka chem se me record bibia na bi wo so na record breme wonu ukru asetenem asana be ko fie onu bibia record nsekita me no koduru fie onu kra ni nyina no e na akọ fie ho na Yas me po odobi wo ha amonu se wo kunu e kan se me Adwenepahene masopa no intima one me nya fan biem no am ka che sister tena obi na me tena baby no o se firi okọ na wo na audios na o se ne bre me yiro tama be man ko ga na nyina na Yas na wo ne e contact me anam tase dwene wo se hu hia tena baby na ye tena baby simple as ABC tama be man no e tro letter ko bi hold the ho nyina na Yas letter ni nyina send de nyina bre me wo evidence nyina e wa ha conversation on the bear man ya wa no den nyina me bo ha me wie ne na free chine ko no e kofie na ko no na ese wo ko me na wo come be to makoma so na wo ni easy only ya we 100% say easy and easy enya me amema ka woni de ye me easy you have to understand me so now no baby me wo kra mo be shia na baby a we nim kwa ya be paso na baby a me ye ya na ma ba en like I said ya na to answer e do to must but me be kana oboy for me say ebufo no adedi ya na ita anto kwane ne ma ne ba no and say nya e me ba the same thing business so so how many times no we neighbor and I found it for a question internet me number and I just move in a friend I'm going to say number there I didn't like a over why it is over me also been a kind of friend I would make us a day which we miss another friend okay, Dimitri be sent number through. And say if I man am and one I see the dear on the own phone so man. Fatima na wo kana sem na e kramoni ba bruni bia no ne wo emafi nto no phone na na otaage no da recordings no da sende Adwenepahene bia sende Romeo bia sende twenobo akodua bia sende Fabricas bia sende amanfo bebre ti da Fatima ni wo no na obeka chem sa Adwenepahene mesro be ma ne Afrima anfa nti wo san be frɛ nti ofrɛ ya meka akyerew na wa yedey wa record e da ma me ti Nayas recordings na aso menye no na me mfa nso ana na menwe anasa na menye dey ti na meka se be bia mu de safo ko wura no first ni mpo ana safo na wo wanga sakra no wonya frɛ ne hu se wakodi hu mpo no na wo suspect wo enu mpo kutwa Nkrataa asem nim ni nyina ho audios wa mebo ne na ka nena safo ani gani na ka safo ebefiu tira me se be bia mo safo ko wura no eza safo wo start no dwale enchene okoda on fa enchene petepete ne mpa echi nyesa safo abusuafo ani amere a kratent no a de Nayas en na abusuafo be safo no ye nyina social media npa ho be mobo muntie sasa ni mani minimo te kai na wo se omo number bi wo no ene chi wo so wa wo pet taxi number mama ntino so kind of man can show such interaction. See, so I can say see here. They are quite to see here. Odomia. So the kind to Odomia. And then it's not say at the Achinary. ANTSU. It's this is the time so it must be. Na mesme to ati e bobra e pe kwa e faso di nyes kamo what is skaniba this is not the time man e meta baba to kran to kwanto so bia ni so uli se minimo bia wa ha what are you saying the working is so you want to come out about it
Nana, and Casa, some and Kabimuda, and Kabim, Sansamon, there be other tea, man, Casa, some Nibimuda, etro. Who inside, yes, and then normal. So what you say, it's a bad day. So what you say, oh, now coming me down. The man, they never. But look at that, throw not try, it's over in a menu. Okay, hello. Madam Recordings. Ani ya duma na befrem mami na frem na bisu biso de ya mpada ofrewa Abusia Nayas sika krompo na amanfo frefre ye de Nayas number ema amanfo almost send Nayas sika Nayas enye sika kuma eno kra yen kan ho asem ye me wo na we afre Adwenepahene me hia Nayas number pese me boa no nipa so de komani wi na nipa na afre me atwa screenshot no bibia da kire me I will prove you guys wrong. What the moon just voice audio back up we component panel Berlin na wo ba Hamburg so person Nayas ebehia wona na yire ne bae wo the moon just we see yenko ya fa me ya de kan hi we audio eti bo answer da make na ye pe Nayas number ye kwa Hamburg kwa ya friend si anaja esi wo me fi na ye ya ba le de bi go to be ka ye di no ya mo an hosa e ko ka de na stories ni boko to ada ma why me wo bere that's why yes potia mayen o se breju Abusa muntie ni ye pa muntie ha se ye pa aha ena Nayas be ma no tan be ma de ne ko ya okututwa ne nkrataa mu so ntimi ne de enen enwale bim no Satan nam se Nayas obi a so te Ghana o live better life there anka be ma no Satan afere na be ma no ba ko Ghana we na Nayas ye na kama Nayas akoduru fie o se twan okoduru fie o nyina na audios esan de eguso a esu Nayas ko fie o nyina na audios eguso a esu a enam kwa so e ba ya ka che dendendene ti we muntie e wa ha sei conversation we say hu hia me ye pa muntie I know me pa cho migration for no send me ko say almost say Alex officer for your husband or say what for a jamai what for na chi enti no on ti me na won na biem enti me mo ma officer ya for coffee yen di pot so e coffee sister okay meba nya botre wo ko Ghana no sister me ordinary ni ko ye na me ko Nayas me see atete sam because me nye me be so that some me Nayas ano den Nayas abusu afompo ne kasa na no den
onyai de ono oye no na ya asa no den obi a ene una na ugina wo se umfa kurachi ko boy adwaman da enso de na ekoso na yas de be na ekoso de be ntina be ma no etwo lete ko ye se onkrata asem no peso e de wotwam de be ntia na yas me se wo mo bo se tawisi ese wo ka wo by the whole social media na be pro obi a wan ne boni bia chew be sacrifice na po bia chew no bia de boni a waye no e de chew ansa na afido abrabo akoso wo na yas me ka kire wo nyasa de boba no unya hunu hwe ama no sasa me odele ni ko ye na me ko na yes oh me see atete sam because me ye me be so that some me na yes tie me go sister any di mu a onim say that how much be passport no one mo be say me say dey no ma tro ye na ya reject wo. And I was like, me baby, I'm saying the hook no. Letter, yes, and the letter say yes, strong. I was like, how? It's not just as I said, no, okay, no. And I'm back. What is the matter? My dear uncle, because them my dear say, yeah, baby, I'm much strong on our way. One answer the visa. And at the same time, sister, me concern. Yes. Because Nanchame dem me yes an kwasiafo na make a kire wo no me ndimi sao yeah because I say it's a say paper na the man me afatu wutiro me mfa ma hwa sa letter na yas e kana ha no me gina ma kire Ghana fo ade bi se na yas eduro bi otwa tro papa na no den the letter no e wo me phone so si a letter na omode bre no be ma no kire ko ye no letter no e wo me hasisi a email no be ma no kire de ko ye se oba na one ne tie no embu no wa hu se oba no endo no sa tempo be ma na anstate wo mu se oba na ko boy adwaman o because be ma no ntimi ko kan tra brofo se oba na me ne to ko boy adwaman ade be ma no kire ko ye ne se oba na mu no enti eye application a wo ye for visa no na ya Nkrataa ho asem no o je ne back o taking it down momon toa ne Nkrataa asem so ye de ebiem sa tamtena na yas ewo appointment ewo immigration office ai ko busebusa na no asem ko ye ne interview upon interview the sa tamtena na yas ai desperate na wo na yas sa tam wo se mu nyina no nipa gina ho edemawo nipa gina ho edemawo se wo be de wo betimi ho beto na ho beto na wo di sa nyamra asem ede che nipa ene wo boa wo no na wo pa akire sei bema no o se na yas kana bema na chole teme lawyer se wako boa adwaman na wo na yas tirim se e ya ade a wo ye na e wo na yas tirim se adwaman honhom no e wonum nte ya ade o te hambo kromu a wo ye nte onim se bema na ide bema na hu nte na yas as a sign e wo fie wo nte na yas no e ye dai na na adwen nyina ye se bema letter o choro koye no na adwen ye se e bi adwaman na wo bon bema na ide ehunu ba satan ko pona be man na ni hyeda nyede e ma ho sa ade abe man na ni di akire nse wo se na yas empe no wunya krataa mponi na abunya krataa wunya krataa de a ene de na abe no e no kura so na yas so na adwene kita no e bomb shit e bomb de na yas memi adwempan ye kwa de nka wo sabiu nka wo saman mpo e medidi matem ka wo saman mpo e metraso bedidi adwempan na tem da se die enti na bedidi matem unim nipa meye na wa bedidi me matem wa bra unim nyoma egu makache wanga sana de bra mi o me evidence ni bibia na ya say me say my ready for wo be bia be gina opa yanko high court ye be ko me ka kire ko police from panyifom na ko ka kire mo say adwempan na de me voice appear bonten
mehia wo ho se mete wo no me na me so asa sende bremia wo sende brem se me gu be ma nanim ase me ko gu be ma nanim ase ma sa atam no be ma no ma fa sa audio so nyina ma wo but ne ene time a sa audio so nyina be pim se free kire ko na yas eye kofie na ko sa wo so abodam I know. About your migration for no send me on say Alex officer for your husband or say what for a jamai what for next she ain't no on to me no one to let you it's me mama officer just for coffee yen dip so in coffee okay meba nya botre I know. About your migration for no send me on say Alex officer for your husband or say what for a jamai what for next she ain't no on to me no one to let you it's me mama officer just for coffee yen dip so in coffee okay meba nya botre but oh Ghana no sister me or the me call here na me Nayas oh me see atitesem because me nye be so that some me Nayas tie me boss sister I need you more when him said that how much me passport no one be say me say dey no ma try ye na ya reject to. And I was like, me did be I'm saying the ukunu. Letter, yes, and the letter say a strong. I was like, how? It's not just as I no okay, you know. And you back. What is my phone idea uncle? Because the madam said, yeah, baby, I'm much strong on our one answer the visa. And at the same time, sister, Nick goes. Yes. I will see us our pepper, Musofa Adwenepahene, aka Nkrataa Mukinkon, aka Fufokin. Me say, if rich neck on air kufie, na ku. Mon catcher na yas say, Adwenepahene next time, and sa abuano, nipa watin in fifre, aile nima aba social media, abekun amano, amana enkwano. Mon catcher na yas say, next time no ma won dealing tiasa nipa krono biemu da. Na me Adwenepahene, me ne nya nwie ye. Ye nya nwie ye, adentina wo onya maaye. Na yes, me se bra because me twa obiem na kofie ko wu no astata ye adwuma den. Da ba twu ti no me bo knockout. Wo yo ba na so ye strong wa no odin obetina wona wa no den gbagba Adwenepahene this Adwenepahene that na yele this na mame that na yes sa twu ti bi na me hwade. Na yes twu ti biem na me hwade. Ehon na obete oba ya chemade. Oba ya chemade. Na bema na no dem se ya. Na esu na mfa. Na njeje ho na mfa. Njeje ho ne su ni nyina china yas. Ntina se ankan. Kotie na anya ode ankan. Owie ya biko bema na oda nyina wadwe nyina ye krata obi a bema aboa amobedu abruchire de. Ono bema na wo moa wa se ko mfa wo mawo. Batu bedure no suba boni ekita wo ntino eno ana epamo etwetwe wo nkrata asem edo ko akire. Ti sa ena wiasete se me Adwenepahene se me boawo na se wo ye wadwen se wo de bone etua meka na wo se bo pa se mra medidi matem dia ene me ba back wo be sumoja we ketua bi mpo won se won kumafo apia bonten a yeso pawo won se owura de npo kumafo no ma mpio won se meme dia back akrai kumafo na pie na meka chom se free chine kona yas twuti bra na kofie ko na ready ma ya prepared na yas me se free chine kona twuti bra na mfa kofie ko no ehia oboko upie na kofie ko na start na yas me se wo ba na wo so wano odin na epie wa twuti na bra
when na audios na maselete go ekofie ko na menya nka ho asem no audios na o frɛ me yere esende ma no audios na Nayas wo ya kra me fami ni agro madam recordings my recording the bear 20 madam recordings my recording the bear 20 unye oba bone a na ka be ma na tie de si de se the recordings etata be ma na sa adi no ma call friend no because friends of okay so what wo frɛ me se me kɔ dem de me fon akoto record ma me Nayas me ma nsoma wo nti wonim nioma a wonim me mienu yaye no wonim nioma a wo de brɛ me e wo makache no na ni kwan po se otime bɔ me din edi matem ebe true challenge because audios we nyina ba wo krampo ni we kita wo won say na wo kasa se wo bi ho se wan say Romeo se wan that means say nya me nkwa na asane sensa no ma ne brɛ mi o na say ukru kufisafo o hwɛ no hu ye e wo sa Romeo no sa bloggers no kufisafo o hwɛ hu ye e wo mo because enioma wo ye no wo Nayas untume sesa da tene be me da ye recording no untume sesa da e your hobby oni be manager ya no the blackmail no oni be manager ya blackmail aba te se wo Nayas once we wie ya aba me Adwenepahene na me social media obi ahu ni pa wo ye abusu ameda mu nyina mo asese mba betie no kore echina free china kon ekofie na ko to obi an save ni internet china ye Sunday mo pon asole a ye be start kofie na ko wu no yes ehona Nayas na de wo mu a din pa no so wo din na no din na ya se china na wako na ase asole why e china ko na ase asole na ko da onyame ase se Adwenepahene na start expose na enche kofie ko wu no enam kwa so a eba tabusu ame da wo bi ase se o se wo time a wo ba betie no kore sa pepe enwum esi a na wante en kan bi mu a na ese nyankopon ya adoma e china ye be kasa call me Mr. Kofie na ko hello Adwenepahene sa pepe obaso no ide no share video no eda maye se de be ya dan de video bi aba wo so won sabe de wo so won sabe kama ka chiro se me Adwenepahene de ye family ni agro so odi mi di agro a wan we a enioma be ba so no enye papa enioma be ba so no enye papa Nayas me family ni agro abusuya mo ka chire abaya Nayas se ne nan se pencil ne nan fiamfia na esisi wona o send hu videos bre me ne nan mu nkotwa nsachi tum se bidie nan mu nkotwa na asane sende de bre me no Nayas ena o nan fia no kona ko wo ho panie wate misi free chile ko Nayas wo de eyo o last warning na mde ma ema obia se wo nya wo kwase asem no ne wo jimi sem no ne wo nya wo mfra nyima asem na wo de tv ase na ene mema na no mo da na record wo na Nayas me wo expose na obesumuja na de me kan se ko fisafo maame ne nua manom na busuafo mo moni na ho awale a Nayas ko ya abusuani biansi ho de mo so le nyina se mo domo mo de hye na ko fisafo na mo so le nyina na ba bia Nayas e de ko fisafo awakwa hye ne de anu adene am se free chine ko no Nayas afei na ko fie ko wu no selection nyina aye adwuma I brand down to me for the year and you want your phone. Be a
to na metrano and into one class of Betomeno, Okutama stacking at Yabia Puno, and then I'm not talking about CS in the Yeno. I had the Fire TV, and Becky TV. Go and subscribe. I'm mobile life for one year, but turn off with TV. I heard I Sempa, I dream was Sempa, I need you was Sempa, I bravo was Sempa, I can't do was Sempa. It is one to follow, one for TV, and Yana water. I've been buying the TV, Becky TV. So my life for about. So what I see, I know what I see. I've been buying the TV, Becky TV. So my life for about. So what I see, I know what I see. AKA, you're a double king call. AKA, so two are no team. AKA, full AKA, this time no side. AKA, you're a double king call. AKA, so two are no team. AKA, full AKA, this time no side. Abusam da munyina maso so bi asenta betie Adwenepahene no Beki TV so mesere mungu so na mon subscribe your YouTube channel no my Facebook mungu so na mon follow Adwenepahene TV or YouTube Beki TV so e YouTube sa pepe ko TikTok ba bia e de ye wo sa pepe Instagram ba bia wo de bia de no koreka e ba se the whole social media the only beef commissioner ba ko pe nkrata mu kinkon se wontimi beef a men start ade a wo be de o maame o se wo maame wa mafo wati ase ai me se Adwenepahene de ene ne nyesa beef no Nayas get ready fridge na ko oto be sa pio crofo na mpushi wo o ma hawo but I too late ntino me we expose ni nyina na oba abonta pagana fo nyina achewo na obunkutudwe live video no pakufisa fo achewo se o de wosre na ade a waye bia na omo wasenduam na wontwa wachi ma 85 million wonu nkuma afo no do mekan bia ye mo amasem me de me we expose na ma wi madwuma because o buy se wo me nyime me kra emfansi wo na me nkomma na nnesa be gumani masede a na be didi matem de Nayas nye kwase ampanyini me wo me evidence upon evidence awo wo nan fianfia se twok wo nan se pense no me bubu mu nkete wo ho se moba wa wate abusam da munyina mase mun stay tuned na mungu so na subscribe to YouTube channel no Facebook baby mungu so na mun follow Adwenepahene TV Beki TV Direct TV Adwenepahene Media me da mo ase nyame adom achena e be sen hia after mo church no peace out.